twakivuze mu nyigisho zacu twatanze ngaha abakurikiye neza twabivuze ati inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim niko byanditswe muri Qur'ani nyerana burya amagogwa ibintu byose bibi bibashikira Imana rugira byose ntishobora kubihindura ikabikura mu gihe mutarahinduka mwebwe mu bicumuro no mu makosa mukora. Ivyo rero wavuze nibindi tutarize kuvuga ahubwo harageze rero yuko umuntu uwari we wese kugatwe kiwe yiraba wenyene akaraba ibintu akora bidashimisha uhoraho kugira hinduke. Burya duhindutse hanyuma tugata dukora isababu no kuvuga tugakora amaboko mu muzu kujya nyakubawa umukuru w'igihugu yamaduhimiriza tukaja ku kivi na kibura izo nzara muvuga izo ngorane muvuga byose bizohera yadullahi mal jamaa uko niko twigishwa mu idini ryacu ati imuwe zuhoraho zizobashikira mu gihe mwese muri kintu kimwe mufatanye mu